usubalile kusuke sewusemqondweni ukuthi ngiqhanyelwe ke manje and vele ngizothola ingakho nje indoda mawuthe uyeza ugcina ungafikanga impela ngizonda nokukuzona ngoba isuke isibali sisibhajethi ukuthi hayi ke okay kulungileke kwiround yokuqala ke singayishaya ibhedabheda hayi kodwa kwesibili mfana ngeke ngikwazi ngeke mfana uxoxela amajida akho ukuthi nginabisile kwiround yesibili ungidakeliwe nje mina ngidakeliwe and ngikubuke emehlweni ngithi angidelanga ukuthi alisavuki make a plan hayibo ngiyacela make a plan sengilapha kwenziwe njani nina anqena umuntu ukuthi umuntu umude awalo ukuthi umnabisile cha kona ukunabisa lokho umuntu ngamudla ngisho 10 minutes uma umnabisile one kunalento ekuthiwa G-sport i-G-sport ayitholwa nombani ungabe uthi ithiza ngeke uzuyithola i-G-sport ile ndawo emnandi othi uma uyithintile umuntu wakho uyambona impela angazi impela angaze enze nezifungo ezingekho obukwazile ukufinyelela kwi-G-sport amadoda amaningi awakwazi ukuthola i-G-sport uma ungase wenza research ungathola ukuthi 90% wabantu besifazane baya-masturbate masturbate ukushaya indlwabu amadoda thiwa ginqa idayisi nathi ke siyaginqa ukuthi phela thina yabo asiliginqi kanje ngoba kodwa nathi siyaginqa idayisi yazi ukuthi indaba 90% wabantu besifazane masturbate and nala bakhona abamasturbate ngiyababona futhi ngeke baze basho kodwa umina kuphela ovuma ukuthi mina mina ngiyamasturbate mina akunankinga futhi nalokho kumnandi ke kodwa bakhona nalabo masturbate kodwa ngeke baze bavuma yazi indaba ngeke bavuma basaba ukuthi ihlazo into edala ukuthi abantu besifazane bagcine sebemasturbate ngitshela nina madoda one niyahluleka ukuthola i-G-sport two mangabe nenza nathi ucathi niyatatazela angazi ngisuke emjaheni three ni selfish ngalendlela yokuthi umuntu ufike abeke isandla endaweni ususa sibeke la ozwa khona ukuthi umnandi asusa siphindisele la kuthanda khona yena engathi ungaze uvuka umfaka unyawo uthi ususelani lapho ngoba khona la kumnandi khona